Kei te takahi huarahi hō ngā ratonga Māori o te tai tokerau, ara kia pai ake ai tā rātou tautoko me te āwhina i te hapori. Kua mutu tā rātou whakataetai ki a rātou anō mō ngā pūtea a te kāwanatanga, ara kua noho tahi rātou ki raro i tētahi a kohinga e whakatōpū ana i a rātou, ko tai tumu, tai pari te ingoa. Aneira a muri wai hei. Kua rarau mai nei ngā rātunga hauora Māori i ngā pari o te nota, hei paenga mo te iwi. What we are looking for is that regional voice for Tai Tokerau that says to whichever ministers and funders we've got a for Māori by Māori way of doing things. I hua ake a tai timu tai pari nā te hekenga o ngā tatauranga hauora o te iwi, he kaipapa hei whakamāma ake i ngā taumahatanga ki runga i ngā rātunga hauora Māori. Tai Timu Tai Pari's primary role is to bring the bacon home for Tai Tokerau, to bring it to the table where it's then equitably allocated, not on a provider basis or an iwi basis, but on the basis of where does the data say the need for the services are in our pockets across Tai Tokerau. A rōpū that can fill that void, which is about it's about having good information and systems about the region, being able to advocate for and on behalf of the region, based on need, based on what's happening for our people. Ko tai timu tai pari te ohu kua whakatūria nei ki waenga i te kāwanatanga me ngā rātunga hauora o te tai tokerau. Kia koke whakamua ai ngā mahi. People like myself have worked in government for many years, so we know how government systems work. We've also spent a bit of time working at the coalface with our whānau, so we often understand some of the needs there too. So I think we can bring that to the table and we can negotiate hard on behalf of our people. Kua mana tēnei uhua tai timu tai pari, ko te mana ko ia hei roto i te wā karongo te hapori i ngā hua. Today we've got a legal entity with 4 initial shareholders that got it moving, and we're still working hard to try and, I guess, share the vision and value to iwi, to say if we work together, imagine what we can achieve for the people of Tai Tokerau. Kia eke a te kōrero, mā te Māori mō te Māori, hei paenga mo te anamata o te Tai Tokerau. Muri wai hei, te karere.